শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি। ইতিমধ্যে সকলোৰে পৰিচিত নগাঁও গভৰ্ণমেণ্ট BEd কলেজৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষা ডক্টৰ তনুমণি দেৱী ডাঙৰীয়ানী। গতিকে তেখেতৰ হাতেৰে আজিৰ এই আজিৰ পত্ৰিকাখন উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমি কর্মবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সন্মানীয় অতিথি ডক্টৰ তনুমণি বাইদেউ ডাঙৰীয়ানীক আমি ধন্যবাদ ৰাখিছোঁ আৰু অনাগত দিনসমূহতো আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত তেখেতক আমি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। कहीं दूर चले जाए हम, कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए हम। फूलों और कलियों से महके हुए एक जंगल में एक हंसी झील के साहिल पे हमारा घर हो। उसमें भीगी हुई घास पे हम चलते हो, रंग और नूर में डूबा हुआ हर मंजर हो। मैं तुझे प्यार करूं मेरे सनम, तू मुझे प्यार करे मेरे सनम। कहीं दूर चले जाए हम, दूर इतना कि हमें छू न सके कोई गम। कहीं दूर चले जाए।